Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli na kanal Gamela Svitat. Danas ću praviti hurmašice ili hurmadžik. Neko ih također naziva urmašice. Svejedno kako ih nazivali, to je jedan zaliveni slatkiš porijeklom s Orijenta, čiji su osnovni sastojci brašno, jaja, buter, šećer i malo kajmaka. One se poredaju u tepsiju u obliku hurme, po čemu su i dobile ime, i nakon pečenja zaliju se agdom. Pa da počnemo. Pripremite u jednu zdjelu 2 žumanceta. Ja ću ih ovako ručno umutiti. Vi možete da koristite pribor za mučenje. Nije potrebno da se stvori pjena od žumanaca, nego samo ovako da se oni malo izjednače. Evo ovako, pošto sam umutila žumance, sad ću dodati 250 g butera. On je sobne temperature, omekšan. Također dodat ću i 2 kašike kajmaka. I opet ću ovako rukama da izjednačim ovu smjesu. Pošto je ovo stari recept od moje mame i mjere su u fildžanima ili od oka što bi se reklo, ja ću danas sve fino da izmjerim, izvagam i ostavit ću vam tačne mjere u opisu ovog videa. Sada ću dodavati brašno. Ovdje sam izvagala 200 g brašna i vidjet ćemo do kraja koliko će mi stvarno trebati. Morate imati u obzir da i pored tačnih mjera koje ću ostaviti, trebate da sami procijenite kakva je tvrdoća tijesta, jer zavisi i kolika su jaja i koja je tvrdoća brašna, sve to ima ulogu. Ali evo ja ću sada pokušati da to odredim tačno koliko je potrebno. 200 g nije bilo dovoljno, sad ću ja dodavati još brašna. Evo ovako, tijesto se odvojilo od zdjele. Ja sam otprilike stavila 350 g brašna i to je ta smjesa koju trebate da dobijete. Ona je čvrsta, sjajna i da se može oblikovati. Evo ovako, ja sam cijelo tijesto podijelila na ove male loptice, otprilike da su težine 30 g. I sada ću vam pokazati 2 načina kako možete da oblikujete hurmašicu. Također pokazat ću vam kako ćete znati da li ste umjesili dovoljnu tvrdoću tijesta, je tako što ćete uzeti ovu lopticu i pritisnete ovako ovu lopticu prstima lagano i sada trebate da zamotate hurmašicu i kada pođete da motate, tijesto počinje pomalo da puca. To je znak da je dovoljno tvrdo ako želite da imate ovako malo hurmašice koje se raspadaju i koje se tope, koje nisu tako mekane. I to je sasvim dovoljna tvrdoća za ovakve hurmašice. I samo lagano je okrenete i evo, dobili ste jednu hurmašicu. Također, hurmašice možete da punite i sa orasima. Možete da ih pravite prazne. Uzmete orah, stavite u sredinu i zamotate. Ove hurmašice slažemo u jednu tepsiju. Nju ne mastimo, njih samo ovako polažemo ovdje.
Također pokazat ću vam isto kako možete da napravite hurmašice. Za te hurmašice potrebno vam je da imate jedan češalj. Ja koristim ovaj češalj samo za hurmašice, on je potpuno nov, ne korišten naravno, i da je čist i opran. I onda ćete uzeti ovako ovu lopticu, kroz dlanove ovako ovu lopticu malo razvijete u obliku valjka i onda pritisnete ovdje na ovaj češalj da se ove šare utisnu u tijesto. Ove krajeve malo ovdje zašiljimo i onda zamotamo hurmašicu. Idemo sa češljom pažljivo. I onda je zamotamo ovako. Ove krajeve pritisnemo da se skroz sastave. I u sredinu stavimo jedan badem. One su baš prelijepog oblika, vjerovatno ste viđali ovakve na internetu, izgledaju baš u obliku nekog broša. Znači po volji vi možete da ih oblikujete kako hoćete. Možete da ih pravite prazne, možete također ovako da hurmašicu samo malo ovako da rastaljite. Oblikujete je ove veličine i onda da je istačkate. To možete ovako sa ovim češljom ili možete sa viljuškom. Kad ih slažete u tepsiju, pokušajte da ih malo odmaknete jednu od druge, ali ne previše, da se one ne bi raširile. Na ovu sam položila jedan orah. Možete da se igrate kako želite, mada najljepše izgledaju sa bademom. Pokušajte otprilike da ih napravite istog oblika, iste veličine, ali ako nisu, nema veze. Nismo mi mašine da napravimo da to izgleda sve tako perfektno. Ovo je sve domaće i zbog toga i treba da izgleda malo drugačije svaka. Eto, ja ću sada nastaviti sa pravljenjem i formiranjem ovih hurmašica i onda će se one peći. Evo, ja završavam sa oblikovanjem hurmašica. Ovu ću isto ovako na češlju oblikovati, ali neću je uvrtati ovako kao ove male broševe sa bademom. Možete i ovako da ih šarate pomoću češlja. Ovako na ovaj način. Sada ću ih staviti na pečenje. Potrebno je da ih pečete na 180 stepeni, otprilike 20 minuta, sve zavisi od jačine šporeta. Dok se hurmašice peku, odmah se treba napraviti agda da bi se ona mogla malo prohladiti, jer ću hurmašice vruće zaliti sa tom agdom. Ovdje u ovu šerpicu sipala sam 350 g šećera i dodat ću 300 ml vode
I sada ću staviti ovo da kuha. Nije potrebno dugo kuhati. Od momenta kada počne voda da ključa, smanjite na tišu vatru i kuhajte otprilike 5 minuta. U zadnjoj minuti nasiću par kriški limuna i dodat ću u aktu i tu zadnju minutu kuhati zajedno. Limun će spriječiti da se agda ne ušećeri. Ove pečene hurmašice sada ću zaliti sa agdom koju sam pripremila. One su vruće i kao što sam rekla, agda je prilično hladna, mlaka. Hurmašice su dobile ovu lijepu zlatnu boju. To se treba pažljivo peći na tišoj vatri da ne bi izgorile. Pošto zalijete hurmašice sa agdom, onda je potrebno da ih ostavite najmanje 3-4 sata ili najbolje da ih ostavite preko noći da one upiju sav sirup u sebe. Eto, dragi moji, to bi bilo sve za danas. Nadam se da će vam se ovaj recept svidjeti i da ćete i vi pokušati da napravite ovakve hurmašice. Vidjeli ste, nije uopšte teško. Hvala vam puno što ste gledali još jedan moj video. Mi se gledamo uskoro sa novim receptima i novim idejama. Ljubim vas sve. Bye!